opra ebusuafo we hwe mechi aso na etitigu bambam so osuru bibi me say awode me abrochime me kopa bibi kakra mabedi a me say me hwe amansante takase so ya to apete so say agi afore e de nyom fufuro bi aba kese ene Emilia de no challenge bi aba ho na mo frem so be gina banti bi wodi e bebi asem bi a wo bi na nya ade akese wo jama asem ne ko beka bi ene se me di birika ya mabo we de kwekwan na me jam wo na makwa adwuma na before no wo de me ba ma nyi we ni film na me tie singing soldier nwom my baby my lady it be your love my Emilia sa ukunim singing soldier me pese me ye interview me wi amakeka mo me yensa bom na matimi ne na koye nwom ana o de ndan chami ya hwede obeye wi na me wi amatam no de na koma singing soldier Emilia ye fa we ncha ase na ukura no ye sini a edi ni mu na ba ne sen na afi waje sini twei because the scripts don't come, producers don't call. I don't mind a problem bia. Yes, sometimes they will call you, give you the script, but it will never happen. They will tell you money. So I don't know whether they're also thinking about the risk. Hey, asemo ko bididi asembebo me say emi o de ngahwe sesi am pese me kan woni agya for e ebom na mo ya nwom ba ko eno so dwen wo sen no won pene na che so wo nim shi no uju hu di sa okoke me ba as a producer sika be na me de ma wa wo beti ase ne na ya nwom abom 3,000 3,005 Ghana cedis. O de me ba twen agya wa ha di ono abetu nonum to agya de Emilia kan di asonju ndi se o ya de bia sa o. I think the fans have to judge. Then you engina so chese o ya de sen no. Because I'm better than. Me share video na betimi hu. Hajia for real. I had more following like. Wow. Emilia me bawo. Na mra wo fia wo ti so ye freestyle OKFM no. Sen na wo hu no. Na makoma. Sa. Na chese wo hu ni so no kra de onka ho. O de me bawo some ka say we ya quick one before ye nwie kura no de me pa twa obi anyi ni freestyle ba kungo na Ghana fo na anjeje enko Emilia fa shemo my baby Miss Mobopa lovey so show your love baby my baby Miss Mobopa lovey honey Miss Mobo moko be ninta mobokra wow aja for it chire ni musa wo abayu abadadan say what I mean the boy them when we pull up in my girls want diva bank account full so me you know what moreover party gon' turn up when we come over yeah it's okay for now ba ja ya ta di kwadu Emilia won so nku besuo wonim me ni singing soldier bekasa na ya hwese de betimi aboam why makra mu nyina baba mu nua be ma banti bi ne na de suno mu abroche ye ka obi agindi a wo se twa nsa ho ani so wo ye den bronye ye betwe wa ase wo asem ye mpati o ajo mo de na ese ofa enti no we so aye kwekwan meja makra mu nyina na ansa na me kraw me kirew YouTube asiye hono me chese subscribe no kokko no fansa tim su na beka musu akuo no ho na eno na chese ye de bibia to awanya hwe wate ai bronye ye becha airtime na gum me chese mobile money ye becha gum ye taye makra mu nyina bye bye opra